Këto janë keqpërdorime dhe paregullësi serioze që për mua nuk janë risi, I shohim me vite, kështu dekani Fakultetit të Ndërtimtarisë Goran Markovski në emisionin Biznes 21 e komentoi aksionin e Ministrisë për Transport, pas së cilës pa licenca do të mbeten 479 kompani në sektorin e ndërtimtarisë. Ai sheh shumë gjëra të palogjikshme në ligjin për ndërtim, I cili edhe përkundër ndryshimeve të vazhdueshme nuk ndryshohet në segmentet kryesore. Фиктивно се вработува лице што има овластување и овластувањето се користи за добивање на лиценца. А тоа лице воопшто не ни работи во фирмата. Туку е што само заведено дека работи 2 часа во текот на неделата. И сега може тоа лице да си ги на неколку места да ги продава да го продава своето овластување и затоа имаме вакво незадоволување на условите затоа што ги нема луѓето. Markovski thot se kategorizimi për licencë nuk është I logjikshëm. Për të është e paqartë se si një kompani e cila ndërton shtëpiza për roje për disa ministri, me ato referenca mund të ndërtojë edhe spitale, ura, tunele. Problemi I dytë sipas tij është tregtia me autorizime, ndërsa problemi kryesor është mbikëqyrja që duhet të garantojë cilësinë e ndërtimit. Во нашиот закон за градење, единствено позитивно мислење, односно записник, завршен записник дека објектот е изведен согласно стандардите и проектот, подпишан единствено од надзорот, е доволен за да може објектот да се пушти во употреба. Надзорот е ангажиран од инвеститорот. Самото тоа е конфликт на интереси. Кој надзор ќе напише негативен извештај зашто е платен 2 години, 3 години и така натаму. Ministri Nikoloski dje tha se kontrolli I 3100 licencave ka konfirmuar skemë të një pjesë të kompanive që përderisa e kanë marrë licencën I kanë plotësuar të gjitha kushtet për numrin e arkitektëve, inxhinierëve, projektuesve, por më pas një pjesë e tyre janë çregjistruar. Ka pasur edhe raste ku një person I njëjtë është paraqitur si person I angazhuar në kompani të ndryshme. Nikoloski tha se pas njoftimit të gjitha institucioneve kompetente do të shqyrtohet edhe atë se çfarë tjetër ka ndërtuar këto kompani. Овие контроли се прават во однос на лиценците кои што се издадени пред се во делот на потребен број на вработени, во дел на квалитет на изведување и во дел на навремено извршување постојат соодветни надзори кои што и контролираат градбите. Не сакам да се створи погрешно мислење нити паника. За секоја компанија посебно ќе се постапува и како ќе има информации ќе биде известен јавноста. Dje në qeveri kaluan ndryshimet e 4 ligjeve me të cilat së paku 2 herë në vit do të kryhet kontroll ndaj licencave, ndërsa ata që I thyen rregullat, menjëherë do të mbeten pa licencë.